Ngipian sebagai pi baru asyik ke channel kejungi, bat hang ke video ngini pe ke post kebarang slide mai apa Meghalaya. Sungguh subscribe ke channel, bat kemauan turn on new notification bell, kanang bapinum do iki videos ke binga upload. Sa follow ru ke Instagram kejungi, lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube, lani pimju yo iki notifications. Ke post la apply ke Departmental Selection Committee under Integrated Child Protection Scheme, Ribhoi District Nongpo Arajar apply. Kaketeng juga ni ke post dari Child Helpline Supervisor. Kelas date la ni ke tarik ke bakado bapilabun semua ke applications. Dia kat sauterik penai Ogos Arajar apply. Ni ke post Child Helpline Supervisor kalaj artli kajaka jang ke posting ke dia Child Helpline District Child Protection Unit Ribhoi District Nongpo. Ke age limit lani ke kerta ke beredo ke kat prasnam bat ke bahedo ke day lai puarsnam bat kandon sansnam relaxation yaki schedule kas lani ke salary lani ke tulap ke kat nyawajar ke shibanai ke educational qualification kalau kumne peladi ben pendap ya ke graduation ha ke BA social work lani computer science lani information technology lani community sociology lani social science pilih benang menteri bat on pendon kam yaki computers bat pendon kam minimum 6 working experience haki emergency helplines. Candidates ke belong eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban pendap ya ke application hak standard form bat pihak ban submit ke office of the district social welfare officer Ribhoi District Nongpo. Pihak ban submit langru ya ki attested copies jang ki testimonials ke jangpi artli ki passport size dur ke jangpi ki bapi attest bat hajrang jang ke envelope ke bapi bu ya ke application form pihak ban tho iki ni ki contain application for the post of bat hadin satho ik keteng joko post. Ki candidates ki bahasa shortlist ki sa khon syaka computer test bat ke typing speed ke jangpi ke de bandai minimum 8% li ki contain hak 10 minit.